Coucou, donc on est le vendredi 17 novembre. Nous on part rejoindre les autres membres pour aller à Aubigny. On a pris une voiture à 9 places pour la team Tukichia. Donc là on va aller à Garon, les récupérer et après let's go direction Aubigny. I want to say I want you, I love you, yeah. ก็เพราะว่าเจ้าน่ะอยากบอกให้ฮู้ว่า I miss you, I miss you, yeah. เป็นไปได้บ่อยากได้เจ้ามาเคียงคู่ I can do, I can do. Allez Lison, ready? Yes, I'm ready. Allez go. ใจของไอ้มันมีแต่เจ้าในตอนนี้ตัวเจ้าบอกช่างว่าตกลุมฮักอยากเดินเข้าไปทักสาวมงน้อยคนนี้จังเป็นเจ้าเป็นตาฮักอยากเอิ้นเจ้าที่ฮักสิเป็นไปได้บ่อยากจะขอให้ตัวเจ้านั้นเปิดใจเอิ้นที่ฮักช่วงงดงามมันดาราเวลาที่เจ้าแนบมาอยากบอกว่าเฮงยอจงอยากบอกว่าไอ้นั้นอยากจะสบตาเจ้าฟังเพลงโซฟาอยากให้เจ้าอยู่นั่งตลอดเวลามันคงจะดีถ้าเจ้าเข้ามาหอมมงเกิดเจ้าเวทได้ใจก็เต้นแหงยิ่งมองยิ่งงามสาวหน่อยสมองพวกแก้มแดงโอ้จังแม่นเนาะเจ้าจังแม่นน่าฮักแฮงเห็นเจ้าครั้งแรกอยากบอกว่ายงเตี้ยเตี้ยยงเตี้ยเตี้ยมองเตี้ยเตี้ยไออยากบอกว่าในตอนนี้ I want to say I want you I love you yeah ก็เพราะว่าเจ้าน่ะอยากบอกให้ฮู้ว่า I miss you I miss you yeah เป็นไปได้บ่อยากได้เจ้ามาเคียงคู่ I can do I can doเห็นเจ้าในครั้งแรกมันเฮ็ดให้ใจค่อยสั่นตกหลุมรักเจ้าเลยถึงยังบ่ฮู้จักกันต้องการเจ้าผู้เดียว I need you only one ถึงภาษาแตกต่างแต่ค่อยว่าบ่สำคัญบ่ค่อยต้องการเพียงเจ้าผู้ Comme il était il est 20h et on est bientôt à milieu. อยากบอกว่ากูรู้ก่อน กูรู้ก็อยากบอกว่ากูน่ะตัวเตี้ยเตี้ย all แปลเปล่าอยากบอกว่า I love you ใจของไอ้นี้ตอนนี้มันคงบ่อยู่ผู้ชิมจิตเต้ากูรู้เชียก็อวดจอกูกล้าเชียก็เยียเต้ากูรู้เชีย On a trop faim. อยากบอกว่าในตอนนี้ I want to say I want you I love you yeah ก็เพราะว่าเจ้าน่ะอยากบอกให้ฮู้ว่า I miss you I miss you yeah เป็นไปได้บ่อยากได้เจ้ามาเคียงคู่ On va repartir prendre la route. Il nous reste 5 heures de route pour arriver à Aubigny. Donc voilà. Alors là il est 22h15 et on a fini le McDo. On va bientôt partir. Alors là, on arrive à Aubigny et on est arrivé au même gîte que l'année dernière. Moi, je dors toujours ici. Là, c'est Cécile. Là, c'est Léa. Après, là, il y a la salle de bain, les toilettes. Là, c'est une tatine qui dort ici. Et là, c'est lui, c'est Ethan. Je suis fatiguée. Il est 3h du matin. J'ai un gros bouton qui est apparu. Pas du tout. Par contre, les escaliers sont super étroits. Je vais aller chercher. Oula. Oula, on va aller chercher nos valises. Donc on va direction la salle pour aller s'entraîner et il pleut. Ah, la préparation. Maison et Cécile. Là il y a Constance, Estelle. Là, elle fait un petit TikTok pour la snap. Je fais ça avec copines. Direction la salle, on s'est tous préparés. Ils Aloïs. Alors là, je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? 17h. Il est 7h? Mais non. Il est 18h07 et on part à 19h.
Voilà, là on stresse. Tu fais stresser? Non, je stresse pas. Come on, take one step forward if you want, and one step back just for fun. Then clap your hands, guys. This one's for young girls, pretty and grown girls, city to home girls, silly and strong girls. This one's for young girls. This one's for young girls. Ya no ya acabamos. No, ya acabamos. Ya no, ya acabamos. On est dimanche et maintenant on prend la route direction chez notre cousine pour aller déjeuner. Et ensuite, après on va passer pour rentrer à la maison. Voilà, tous fatigués, tous fake. C'est bon, on est trop moche. On va casser aussi. Oh my god. On rentre. Voilà. Le gars est venu avec son pied. Super bon accueil, franchement, rien à dire, adorable, formidable. C'était trop cool. On a eu un lavabo en notre honneur aussi. Ça nous a beaucoup touché. Et merci à l'association encore une fois. Voilà, bisous. Là, on vient de s'arrêter pour aller manger. On vient de s'arrêter aussi. Entre temps. C'est tous moche. À Louis. Oublie pas. Ah merde, elle me regarde pas, disons. Bon. Vas-y, et là tu la ouvrir et là tu la vois. Allez, dernière pause avant qu'on soit arrivé à Nîmes. Nous sommes à l'aire de l'Aveyron.
l'aventure s'arrête pour moi.